yeni nkomo kakra na fie ene da nyane ntiase ase Pentecost fo mpanimfo bi bu afu ya meka na meboa mo se meboa nyase bia metamo ye heaven ko yentia on se obi o paten ye no on pesi yi na ten oh kwase fo ata mo se o de bi yo on pesi yi na ten me gina we ebi se ai on di o se na soro nko na ye me ka tro ma soro nya papa asori ye ne de wa sakra na adwen no heaven aso da nsio heaven aso da bien wo ye kote asori bi wo ayi kronom na onim asase ton na ma mi ja asori no bi aya to asase 11 million no bi akogina nsori manim se ye ton 17 I'm saying 11, almost 17, me say 11, almost 17. I just said, Atija. Me pa me kwen. Misrao, ye be din komo kakra. Wonya ya tamfo. Me onsa aneda. Me kasa me ka bibi se Pentecost asore no. Obi abegyina ba bia condemn say nya sore papa bia wo boa. Because for pemna papa ni le no o di si Kristo dia so papa e si su try for pemna dia no doubt let me say Ghana apostle kene ada churches na ba ni nyina no o me na di kai de but the Pentecost 40 me de revival e buy nti ene Pentecostal churches ni nyina pick won nti wo chia ye ni kwa say ye wo sia ka teno Everton, dear. I Pentecost neighbor and a babu abaso. A second. We saw Roma for women who was a more wire there. It was a dear. Apostle, now we saw. Obia and a so. With your obvious runner, dear. Obisi Sophia Kaya, dear Baptist. I'm Samati. I mean, so. Minia purpose for the church so. Wase nipa be sakra nyoma nkoya ma sade se be ka kire nipa sa de we awo ye nye ya semni na me adum friju ade ko me na nso atrawo boa ho na yehu adansidi later day sent na ya nwa adwuma next week e be kire ma tutu ni papas e be tutu yo so abama no o nsia me ya meka bi aseme boa no wa ba kasa boa monte ase ya membership card de ba to aba no makosa la ya bi edu aba to amonto ina zo ba ko iska nkola ni ko school na se bonus rent ma o mo so mo nyina obi ba ne bayare wo hia moja na ni odi ko hospital ko edan ya mi aduma free ju adako fie wura ntu ekremo betu yo be man wo from so na di matam na madome minim ni America na wo nto aba ho na nto aba nyenko yi atoni general na anyi na fa na kokot wo de wo be man ye wo afo momo na nyame adomo problem ma power be deja brutal free man de kro mo sa tena mo mo unia mo sa sa fo ni di yanka mo sa ye wo afo buku nyina begua ye ma djam because unim dia wo kan wufro yes Yankopon show anapai jo bompa na fe yansase asidan kan wurade na no penso ye hye wori manyam ja wudin aya wo kasese na wotwi wodi fitianse ene fie etwa na wotwe to e wo soliem ni wasem yempai bon se de na wotwi mo fa wasem so e ma wo ma wodi wo ko nsu ho dwo uyi wo ma tan wo kan wo nanim sanse sa na wasem tere ye wo se atwere nyina fi wurade hu na ye mankyerekye atan ye ni tiri mu ye na de odi tum wotimanyini akum onkwagim ntina no penso wasem oba yempai bon se ma okasafo asuafo tachira ma nuntumi mfa wa wakra wa brenya na so no mfantie so suani ena no pai honkonkon ye mo akwa abasa wakanya wo setan ye de wo hie na ase ya mo honkonkon di hene na tumi ni munyam enkoso ye wo de ada amen amen na kupon shamo etiefo emse nya me adom
evangelist Fianko ha yeah be ma ba no oba na hunu a utimi say wa evangelist ampa Bishop Ajere de aja tam say ye bi aba ne kuroma san bi bi awu okwa yie yani akaba abi adoma ibeye news na mishaw fa Bible na fa ye ni nkomo na kupon shamo doctor for momoni adwuma amoye amen na mom doctor bi a wo ya abortion wo ba ko bunsham jem wan sakra wadwea ejana wo ba kom na me kasafa abortion ho isa ye tugu sa oba banyam no ja kwada mempe nanya miscarriage ni wanya no ba kwa kodo ma doctor di na de wurawura ne yam twene wump atwitwa kwala anu ma to na gufam na churches bebre so for ma mefo macro leaders singers bebre ya abortion bebre Assembly nipa bi a waya abortion no atemu da o twan we come what the kanka Genesis wose dia o kanipa moja aguo no Mose wo medical tinkono timunsia Genesis 9:6 verse 6 wose dia o hwie nipa moja aguo no dia o hwie nipa dasani moja agu onipa so na onam be hwie ni moja aguo nyame nso be fa nipa nsa so wo hwie sa nipa ni moja bi agu efrise ansa ai Gaddafi obedi akonya wo nipa wo mkum won nipa kura na bi na akuno asempa no kura de akunu wi sa twene fom o Gaddafi yes nyame asamo papa ai what say Iraq president owuye Saddam nipa onu su kum won wonu ani ba oso akodi party bi achi otwa ne mene that minute nipa nsa so nam wi yes ndi Bible say ankanjo say hwie nipa moja agu wo hwie nipa moja agu wonam nipa nsa so no be hwie ni moja agu wonam nipa nsa so ebe hwie on so moja agu efrise kopon suba so na nyame suban so ana odi ye nipa yes me pasame kasam de kirawo me do me pawasem jemeso amen abortion woko hospital ombaka kirawo say emoja na abata wo yam na wo hwie agu bere nyame nso ni se wodi nipa na ato yam emoja ta obi yam so obi nyantana breed na within about 3 days 4 days saya ntwemoja no a obewu saya no krese moja na abata wo yam anko nya boso miansa na nam ho moja were different ya semni ye ababawa me be kotu Bible amaw bama bia nso abayi sika ade mo obasa kwaya boss no ye part of them se munyina na maya adwen na me be busa sa wo kra ne moja afiri ho munyina na maya adwen me dia menyem but wo wayi agu na aboa no ye obabi wo ho wo se ne bu ayi nsia obi ayi do ya kase Osama abu aborosan na nipa wi a wo so Yehudini na wo dia wo ya dia bai Yehudini che no na mabawa bebre ana menya magen samanyem onya wagen so banyema yakoda mo obi ne yada yenkoda ho mo bi ne ye na ojanya na gen so banyema onso sane tie wadi afia ansana ba usa krema so no wa ya na gen so ba dia bai obewo mo benyema wo odi ugu mama so se enkate amoku ehuru nkate but the inside ya wompe what gas sex our hot purpose for joy the be nyentia nyame ya sex to produce human beings nipa be free mo aba to produce human beings se nipa be free mo aba enye ni jente na nyame ya sex anko obeye si so odi otimine ya wo na akọ animu a just say ya semni aba wan kwadan keto so ye dua amakuali da bako school ya santoa na wanyem na maame na koyi gu secret oga sami na wo yame edi wanim amen
na duro bra was ya wam ne ka no kura wam opani bia Jeremiah chapter what is it 22 Jeremiah 22 okay also one was sanka radi afna free mojam say 48 or so bia 22 na show I mean 48 ti asem ni ye adia ba ko a master dia mahu ane se so ya baba wa o ya brantie o ya brewa titiru emanu a awo no kora no sa wo na ntama ne osanyi nsa ne bachi a ti asem ni yo obesu sa adan a wanyem ne bachi ono kura no wo kunu no no ani kura keka odam ni amaniska no akoyi atoagu no asa dware abetre praise be them abetre assemblies of God abetre deeper life what matter this them Jeremiah 48 verses 10 Jeremiah 48 verse 10. And no man can de or ye radio juma biara. No man number 1. Or software on your 10. Or software or defa nipa. And no man can software or ye jumani motromo joko. Or ye set nipa ni bedu. No ape. To asokai. Or say na no man can do sanka na fina free mojam. And no man son can nipa or sanka radia fina free mojam. Anasa nipa wanyem no obeyi abofra na ade ban ato akone cars nti se waya bosia ana ofra enkasema ya bosin kan dodo Bible says ye pam kan boni a odonfo ye mabrawufo so de bechew ana na meka no obompa boni amaye bia na otwetwa na ni so obi hwa no Ozisudia specific saying a dear. Tiasemni, why you nin sign? Agu. Tiasemni, and not quadakit. One shall be Shannon, Obeka so a virgin. Why you go back 10? Abortion. Very well. No more doctors in the moon. So what could you acquisition in Dia? You did destroy human being. What question in Dia? I am a mama. Bakubi wa makro. Bakubi doctor bakubi wa makro. Wa design. Backlash bank na chi hwa. Wani na juma wa ya ni so yi ni nsegu. Ya nyanku professional. Ya nya ni yanku na Africa no be sengwa da no. De o ya ni so yi ni nsegu. Ba ko nso wa yi. Wo kakọ asu abu akwa. Ebu akwa tano so. O msiska wum. Sasa ade ba ko me ni se. Minim sanka wo kosua nim dia be save ni pa so. What did you tell us? Na ni akoso system num. Me pese me proof kiraw. Ebi a osofu nim. Ebi a wonya ho quotations. Me pese me kiraw se aya bone. Yes. Abortion. Obi a wa ya abortion. Wa kanipa moja ya dia bai. Agu. We within. Awurade se curse anomen kan yo sanka awurade afana afri mojam nipa biara waba wadwem poso nyame di nipa so yem botani nyina nsa fa ne brewi ase wasama mpana ani nye no ho waba dwaman ayabone no asa ya abortion amumuyo bonu muso pretender me kan nyina presenter wa bie na jawadi ka peja nsa na de wasua gunyame so ntam oye bi nso aka so for de ane ngongo akopo shira osofo yankenka Psalm 127 Psalm 127 verse 3 to 5 Psalm 127 verse 3 to 5 o say hwe awurade japade ni mabeni awurade japade ane de abai mabeni enti so obinyem na so okoyigu a nyanyame japade na oyinagu wase awurade japade ani mabanini na yefrumu abaye akatua na yefunu mu ababa frumu abaye nyankopɔ akatua thank you
ti asem ni o Nyankopon nipa bia no wo se na japa dia nkasa ya ne babanini. Thank you. Enti me busaw abortion wa ye no mama sai anu wa yi o magu 19. Mama say dos ha Ezekiel ka asembi atemu da ho amofra ni baba bagina won che moja no ba dumo na me wi a make kan nyina masa do akodi sem wa ba wo san kwala ni baba ba so nan abokwa du atia wo Yeah, Sam. because abortion ay nyame achi wade the abranche ababawa abrewa obata wanyimu yi na chie ya wo se ba ma ne so won hwew na even doctor sankura omugusu abortion kura no ayo mu homo ne so omuhuru ya ko bi ba bia omuhuru Ya say omuhu. wada ho a na eyi kira no ti asemini sister bi no obusu akuwa wakati mo so sofo me da wana nkwala ni nyire ba real why a nurse was what the doctor be ati abortion kwa na no mo yi ana ojaye was wada ho a na nkwala ne ba ofudi doctor ba ko fentie because of abortion doctor no esi oyobi no ya abortion pa so enti anadwo be ya anadwo no mo frene se emergency bi aba no na be 1 am nti okona oso hu ne nu se abortion like why ya na fede ohu se nkola no gukwan no musa okona nyina na ohu se nkola no gukwan no fede ohu tese ohu ne su pa se nkola no gukwan na ebi su na ebi kai sa ohu an se wo fenti nti ne su tete no okan se ne de ohu from that time when ya abortion ebi adeba ko me ni se Ghana ha no de nyamempe ano na yanya ni je ho ya obohu ne so opa wa gempo se meka se tiapa ai onu nko pa so te so ye holy na odi wunim ana Ghana fo ka ono ko ade waje ata ne ni ase odi wunim enti adagana se wa na tene jimi no wajimi unyansa na wo akidi Jeremiah 2:33 to 34 Jeremiah 2:33-34 34 wasiesie wa kwan de pen dofo sabe wasiesie wa kwan ade pa dofo no anu nti e ma boni mpo wo kire won wa kwan ti asem ni sabe wasiesie wo pa dofo anu nti ma boni wo kire won wa kwan to asoma me wo kire won wa kwan wo kire won wa kwan enso watade mu anu awuhunu na hiafo no ana odidi bim mojam wo odidi bim mojam ni wahunu se wabu edan kodan mu wabu dan kodan mu na wianu nyina achi no kase medi bim ampa na bufu adani afiri mi so hwe me na odi bedi me nyame na ade sansam funu yi bedi no kase menye bone no kase menye abortion keke na me yoy me kam wati ase se watade anu moja edi adanse tiawo moja ehwegu ya no edi adanse atre onni bemu da Let's say oya abortion spiritually no moja na keka ya simu usa ya was spiritual attack. Thank you. Anya me di se nipa. And the moment e oba ya abortion ne moja na kem nyame ni boss pa no won say this guy wa kum nipa tiasem ni ana nipa bia obeto yam no gidi nyame na be sanka no what did you mention na say nipa bia obeto yam no e wo santi awurade de na ya dia ba and the so ba wa dem posse say nipa no o mane ma you are fighting with God. want to me am ko ya so enko na papa we dey with the money doctors na chi what Isaiah 66 verse 6 down to 8 muntiu was muntia eni bi fi kuro no ani bi firi Ghana kurom eni bi fi asori fi ani bi wa sori dam muntia asem ni voice no ebi firi kurom wana anyi Yesu ni ye bi ana wo mu nso age Yesu ade ba enkramofo ade eka ho bahai eka ho Hari Krishna wo mu nyina ade ba that's it was muntio eni bi fi kuro no eni bi fi asori fi ani bi firi asori fie awurade otua na tamfo no yese kanon ne awurade a obomodi so obetua na tamfo kanon ni onya nchemeye no was ababa wonyi nsen
anka nyensa ya abosome nkron na afewo be sha se achi aboro so a abosome edu ebi ko du ba ko eno nya hwe efiri wo ko no na wo be hase aye den achim awo kan awo teme kan na wa hunu se ensu start ye den egu entenu wo se achim bra ye den adu onya nche wo se ababa wona nyinsa abosome miensa awo nkan no na wawo wonya nchim ye no wawo awoyi anyankan no awoyi anyankan no no awo ne babarema wana wati obusase efiri se nyame bo soro ni asase wana atibida wana we hunu ye bida wana hunu bi pan wo chemo asase so ni padase ni bachema wasase dako ana so wo man pre ana wo man pre efisa wo ka zi awo ka de chese o sha asre awo nyankan no no ayɛ den wawo bouncing baby boy pa o yine to politin bag mu a na kura no na kwala na won na wom onye humo brama no no numu sisanro jamon pentoa no dia sa pentoa no enti me na nyam won wasa ana oba kona 18 years girl no fam no wu amumu ye no so cause amumu yo so na batan shane ba opia bontia anaju 2 o'clock afa na no oba ma me so be bie pono ma na beda na ohwe no to make man na me man tim ta man to ya nto pono no so na bo ma me bosia ti beda waka ono so se yo ti asem ni yo ma me na ye sikani o timi hware bawo aso wa jana life aman se ye ni nipa ye ntete won dia ko so no enkane no wo ma na tete nipa no abono nso ko bono atwa na ma me atwa ba bekurum ehe na agira ya mare wa hene come on sene ko da dimirika nyenne dimirika nyende asese won dimirika na oba basia won fie dunsia wa yi amale oba basia o young girl abada na wifo ni kokafo nto nchewo ye beto achewo ono kro penisa ye beto achewo ya ye won techu wakoka omsei sofu dia na no ya meka no kra na achewo wayi kusa na se nyame abufuo ba no so no akọware afa wonyaba wasi bayi wa na wo ya bayifuo tasebiri me paseme kan ko tro won sa me kan wo du tratare dan wa ye lat wo dwene ho na ayira so paso abesia no fusuo ntimi ba onufum abere kura wo nwe na no fuchi abere kura wo nwe akoyaba bibia na wia wo se wo yigu wia woni bi awere ho no obedi defie no akra ne nsorema me yare na kwafo ni matade ayi nsorefo yi asala ya ko hwie nua owi obasa bagina otanim aso mike ma dia dance kwabna ne dance se ye fun ya die bi cheme enya yesu ni makrofo mpai bo prayer tower fo nyankopon wansira mo amen na me betia oka ya jene so oyegu o sori a wo si atamese nye ne ma menye mo ntafo no oyigu yanko teso bianko betimi adi president papa no wakuno busuani wasofo papa obeka nyame asam no kurem wayinagu on ton kutulo once last wuma bi ba sori ache nche bi asa oba ne sofo me ayi ma ware amenwo na me dem nsa to no so na hu na boss na me madam why boss won asai na me wabe what they say 21 years and I'm here boss na me say radisman kan to say bema o say bema na me say why you na go say na me say no ya sofo ntino nya de abe bio ntiko obenya na bona ni anisu ampani ampa nso besinna se so kra de ne bra no kra sa twa sore ko fiako le trawna ya so de I know ta samni me pasame kan kra tira wate wan sha dabi o de sika betini akopa ya fundi anso wonya je tofu ofi a wo so wonfa no awie ye ne asem akosia ana ya funa ya nunu nuro si ya boshen no bia ya nunu nuro si ya boshen no se wo akwala wo ma akwala ne ntimi nya soba because of nuro na wo nunu ye ntino e be sorry ti akwala no yeah wasofo bia Psalms 7:14 to 16 Psalm 7:14 waje hwa wore ko amumu yawo ababa woni abranche re ko amumu yawo onyinse ohaw wonyinsai
how na owo atoro na wa atoro wotu amana na wafunu mu ti asɛm ni o abayi wa timi ko tutu amana wa musie ye nyeni enye se obi na awu no okosie no na mmanuro no wanom no okɔkyema yi atum ana awlehu o ka kono de ntuma kuru no ho ti asɛm ni ne wɔkyema nso ne bra nso awon kan ensuo mu no boni woni patrim papa oso otutu amena na ofunu mu otutu kura woli tu ni mu ti asɛm ni no akototo kura watuo no mu na ne musuo le sane ba na tifi na ne musuo ebe sane ba na tifi na mi maduru na pampam ti wose na ne de na mim ebe duru wa pampam abranti am sraw wonim sɛ wonya ready so ba wo a enkɔtwe mpana tena ba bi ai na safo ya ba da ne ada pa 3 million 2 million fa you ba ho ade simple forget about wedding na forget na wedding ka hu ya kada me wedding na ani so wa ya ne ho ade ama ne maama ne papa sa ifie die eno ne papa original one fudi papa ba ya show them some ya wedding nkotua bibi ma papa ne maama wo ngare counterfeit tasem forget about the wedding no for to baby na koye oba ne ho ade it's better for you yo bebo akoju bebo ada bia se me ka me se mpratwe de se nkwase ase de bia oka nipa no obedu sika na obi abewa no ko atanta bi ana wo yo ba nso na mama dodo hu asene mu a wo ware president kura ye mu ni ani di bio amanse ayowa ada ne force mpabo obi esusu egewe nso de no cheap wo sana meme ya ba ma ne bia nsema ya ka fam ho ano no obi timi from kru boy na oba was wo pegewe o se wo problem ba na ogoto fofole tieni amna pa the person na me kasam trawo Isaiah 21:3-4 enti masene me ka me jeje abaya anu no maduro no wanu maduro no na se ne yamo sanfru na dwene ni so obewu na dwene nyina no so oba ade obewu enti bawo se otiem masnim e ka me dwedwe echem aka me so wofo ochem echem aka me so wofo ochem ya eye na ya ya me ni asem me ho ayira minti me ho ayira minti me huna de makoma ka periperi oni padasani nyinsa yi tuguo nti ani nura wanu num nti na koma kim amama ye titiriti ehu ama wa ye titiriti amenyum na ha me hwehwe ye no adane me ahopopo ho be popo nso ti asem ni abranche asma me kan o me ka ade asisu dia anu awuni sa abortion aya tiwade ni pa bia wo ye bibia be ko hell woni masakra wo yi tri agua wo akontabuo wa wo moja ana kra me no nsu moja bra be ye gilawa we here dry fasting 14 days gilawa pa akwala ba ku bia 7 days anu odi hu nsu okura ye ma anum bi ye na aka uti jemeso amen ti asemni abranti a wutie me sraw be very careful about abortion we are abonso bi afrasofa ye bi na masakra anso obo wo sakra ye no mu no ye mara obaji yesu di ya no me se saboshi akoso deaconesses Pentecost fuom akoso Assemblies of God fuom Roman ani omo don na ne kankan Methodist ajegu SDA akoso security for no kwa na ye no mo oni se betuna se okaka ai ne betuma sen sofo ne se de osin na nisi wo me so no na ohunu pe obetuma sen odi me preach kura odi me preach sofo we ade awaka o se me ya boss no ache me ayi boso no mienu no odi me preach na tezayo na we you good tam pillar of Zion sofo we are for them eyi ni pagubusiani wakati ade we na antomira wunwo no apampam nyina pa oba obaye mobbo odi ayigu awiye kaka bayo se ayonsa ayo na kokurumuti no awiye na abehu oso wagimi yisai tugo abranti am sraw ababa wajai dai obi se nya kwala no na ebejeje no dabi osofo ye lamentation kwadwom
Lamentation chapter 4 verse mienu. Zion ma won boy dia. Ti asem ni yo Ghana for ma. Ma study the history. Wonim say Ghana Kwame Nkrumah no ma Kwame Ghana for nsi tutu. Wakra ma firi Nigeria. Aye to won din Calabash for ma. Omne ne botutu ha. Ti asem ni ndi. Nanka ba wari Ghana ni ba. Virgin. Me kam bibi a tell say titiri wa kurase ye wa kurase no. Ghana bi ba wari oba bia. Eno ho ado a obedo. Catcho. Dia oba ne papa ntimu asi na fuom. Ontimi mu. Mo so akatra na mase. Enkoje mabuo. Kokwa ya wose dua na si no. Ne wama wakuma. Ebi kura mu bi da. Oba ne ho donti. Won sam nyina agyinagyina nsuo. Ekoju. Oba mo bo. Sasem ne oba ne ho donti. Aso memele. Wa bere so. Ai. So wa bere ajo ahun me. Memele. Mi budi etie se we gba Yesu. Uba budia na to fam. Ai. Ti asem ne onya do amasem o. Akuma. Ti asem ne ukofia o shama wase asoa neoma Obeso wa. Bede. o so o je neoma ne saa den wa bre Untimi kra. Wa bra so nti. wonte Wasa ko. kos oko ware Ukofia okojojo. ukofia na se wase abre no ebi o de aduane asisu a wa kodware na wasa aba besomu nsem nyina gine suo na wasa wo ko ba ware ne baba Semu. tasem di Nyene. kane no oba no kura no ya ware no ya nanso ya kaje koso ya abrantie bi papa ko ni mo abasra wo de wa mane ba ya twuma ware o se men ware ma da bi misha ma da bi ti asem ni yo Zine bi okeka kotet. o kika kotati entini ma me de ne trese kro no Tunu fo konbe. on fa ko sesa ni papa ba fra no no kaje se magi me no ma na ya adwen ne se bi e pamo se woni me ba me pese fie nyina me de chew na me japade nyina ba yo de na wa anwo ya se ase to de ko aware na ye nyina ye ka hu bi wati mama me akoto ma fidie oto ye odia bonso oka ofare ne papa dani ni na ya yonga ne nsada ne papa ko mu ye onya ne papa kro obe repu ni Obe bi mama ne papa. obe repu no Onu mo be repu papa. na kana ayi no manya bi ayi your friend say lot o manya bi o man repu o mo papa Thank you ampa. o mo repu o mo papa sana ekoso o sana o mo ti so dom no e wo mo say no o mo nya bi o mo papa huhu nti no o mo nya bi na nya me no o mo suro no sana o ma peke ko ya fa to repu aja o mo ko repu o mo papa nya sa papa ne ni frani o mo ma ne nsa no mo Lord. nkwala mo ya virgin nka mo ya virgin ampa nka mbeti na yo Bonu e ma uti. Tije se me hwa na mesre asukofo nkwada Kumasi gas ya santoa Philip commercial any schools universities oba ko bathroom na kwala ne da ho Easy. oba wura bathroom na kwala oda ho no ye ne na sei Na shepherd team mo koto na twene. won ko to na ken o jare na no akem no yi na to wo dwa oko gas dormitory hunu ni pakro ye let us say the oye cleaner o clean ho no wan na kwatete ni nyina the person ne me kama mu hunu sa de akosu bia no nyame na ni abue a wo hunu na wie ya ani asem no ya krokro ya do akoma ukunu wonyemu a ne fe wo maame antu ama wo ba wo maame ho na maame ahwew wa ye fefefe wa wo no ma nso si atena so nso na dwamanti no wa wo ya na o se trasa Obi nyem kra. asinyira yare ho No asan we tra. na fura se kan na onyemu a ne de ade aboyem ma tretre nso so wodi aduane a hye nko a Nyene. nso ne wa yegu sa chese me hwe mana na o me ye mmobo Baba so de mo so ya virgin. virgin Aso fo ne hu na. yo munye Unwale. but so dadao Dan. no fra fun Kan wa so sem. Just some nyame. Proverbs 6 verse 16 down to 17 O se ade nsia na Awurade tan. abiansia na urade tan Eto so si. ye person so ye ne kira chiwade Ni a etran. nipa wa ya hantan
nipa bia wo ya hantan wonya nya hantan ka boss wo be ye ka wonye ahomaso je nipa bia wo ya hantan ana trota krama ana me boa trota krama trota krama nse hwe mo je di bingu dia hayo hwe nipa wo ya hantan trota krama ne ma me wo kina hu se oba bia nso onye mo ne minimu ha tokro na da ha no bonse bon temtem te maame ne wani din no se na atitu asesa koso maame ne wanyini onim se de nyin sensitive wase akoso ya wonyimo se da bi menyam bon tentem kuna no se da wase da ne trofo asa de ba obi wa busa no okro no ne okro no kire ni pakro ya hunu se wonyam kire ni pakro wa no wonyam kada obekom anya na nkwase nia shusamban obi owo fufuo toyi to by eso de won o kan was menyam nso na funu no woro na woro so ye mary o se di o wotime hunu on ye honhom na be hye ne man tasem ni yo me pese ena nioma bi wo ho a wose ensa ehwe moja edibem gu akwala na wada wo yam ne bone ba no aye bone bay bunufo na dibem bone bay so onye ready so obewo abofra na wada wo yam no akosua cha ya boatema tasem ni afri ye ko ma anu akwala na wada ga ne yam no bone ba no aye wo wiase okura wo ne nam ha yenku ebi one nam ha ebi so say IUD ni contraceptives ni family plans e dey ndie odi no bi se ne nsan no so awo na kam so fisi asa na aba wo me catch me say ni nyina ye bone onwale nso odi duro hye ne ho a one be ma da onyem me say ni nyina ye bone ni nyina ye bone family plan me come na family plan ne ntrase ne say wo abusuanye ne ho family plan trase ne abusuafo ntrase na wo nwene mabusua no na kwala na wawie ayi SS no mo mfa ne ko university nye ni pakum family plan ye ni pakum ye ayendo say family killing contraceptive de ke kan ho wo ko ka mo sai so fo na adia sete si miracle hwani ma awrade ma wo bobo so dodo titi singers no 93 and singers no ana adifo na aban omu yigo papa prophet of falcon wanyem ode bato jo ase yenko yimu woni se me yasofo so gumani ma se ana na woni se wo yasofo na afa ne kam busuani jimini woni se wo yasofo ana amani konturu wira ma afa no adwaye Woman didn't insist ho how far also be be also Jimmy no take care so na me ya major na me ya sergeant na me Obama na me ya TV3 na me ya boa me ya hwani utweja ujaba chasamni yo kwasi asamna ni padi wokoka ari na kwa no authority ai na authority am bia o ma so vija o ma Jamaica na me boa won so authority am no ye ndimi mu yaba mu na jai me da bia me ka me se me gira ono me mpawa sama me timi ka tro sama mpawa sam ndie ya nchebe ana wo se ni pai aka ma ne hu branch am sraw Jeremiah 1:4-7 obo Jeremiah 1:4-7 me passa me tro se sa anipa da ya funuma awurade ni no na menim sa anipa wada ya funuma yanya nyono no kura na wo yafunu ne da okeke no awurade nim yafunu no anya onim akola wode ne besem amra akwada ne ye mogatoa no na awurade ni no kenkan na menim oseminya menyono yafunu na akwala no wanya nyono no yafunu mu no oni no na wonya mfredi mfra wotwa mu no onfredi mfra wotwa mu no na mete wo ho na oye nipa nyame dom sidi for me ma na mai oye nipa nyame ya dan enti sakwala be dawo ya mo anyi wage se nyame ni makwala no na hwa na de ne batum awurade we si store you ani mbosa onso ayabasa obi se stick na o katra akwala nso onum no enum no o si change channel no change station no de enum no man si so me na wa do won wa brabo wo bo no wo kunachi wo kuna kotra Germany ana ote o mane and so why you go back and share wonachi be man unti o ye adwuma more than 4 nam snow mu enya so o na ne nan nyina cake ne night mi wu be kana sene
watoka ama wa Kofi a this one once we see no the nana sisi no watoka ama na ne boy bi suso asta nye easy ni manu akoyegu kwa community me won say me kuro no ho no say me kwanyem me yigu pe me wo pe the problem be be jam won so untimi hwe me on the mami nyim wa no yi tam ama wasa wo dia na no what the hospital me de nad aja me se soko pa ne ya boss ni bi na me bi ba TV so abrofo bi die twaba omo tell you station ehu kwa baby wa kukuduro mum se oba ne nan ya keke sisi ho ni abra na krem ani ya de sana de no aya ayibi sei ye de wura ne yam ye chim ni sei adan sesa na kola ne mo tete ne atwen na ni tira tiaba adan akua ya sa de wuram na oda ho onyinya na nim kura so wa ya ma akokwa no okay identity kasa be Exodus 1:15 to 21 Exodus chapter 1 verse 15 to 21 or say na Misraim hene ka kire Hebrew fo awogefo a wo mu ba ko di ni sefra na ba ko di po an se Samu koji Hebrew for ma wo. Mo koji Hebrew for ma wo. Na mo hu na edwa no se so yo berema. Wo ya berema. Munku no. So yo ba dia. Wo yo ba dia. Wo man entrance. Na awogefo ni suro Nyankopon. Ti asem ni ye. Enti so ya nurse ni, wo ya doctor ni, na so ba bi ba so ba ya abortion. So wo suro Nyame ampa, you can do it. Na awogefo ni suro Nyankopon. Ba advice no. Your doctors ni bi wo ha. Wo boss wo sister tenasi. Ebetini abasa me ya ma wo mu bio. Yes. Wo se me pe. Wasenye onye jawate na abu boso timeka na abofra na aboni hu osuro brade ni wajaw no abefi utimi se sa doctor ni suro de brade na wogefo ni suro Nyankopon na wogefo ni suro brade enti wanya se de Misraim hene ka kire wanya se de Misraim hene aka he mo waje marema ne nkwa na Misraim verse 19 20 wasinto Nyankopon ni awogefo ni di ye. We are doctor, be very careful. We are be very careful. Ward assistant, be very careful. Ya boss and sa. Why do you say me na we yame? What's the first line? When the man sianya ayi ni nyina gu. What the dakwadom? When the mayor chese na wo ba ma woni say sika na wutua no ade na chese woni na yagu wa wona o shemu kana o so ka tu oba ne se wanyema wo abosi nyo media me katra mo nipa biara wa krado se wo be nipa guo no nyame ba pane so Ezekiel aka asembi na ade ba ko master di ni se sa Ezekiel asem na okan no me dwine ho na chese me hwe nipa boni mo ye hu edi boni ayizuru mi ko wi nipa somasi minim se me come life your risky onte kra osofo me sraw bujo yonga na watofia wono a wona na nyem jano manu na so usuro ofare nipa na so unsuro nyame a eno na do be ko bunsam gem ai eni baba unsam anyim obi ba ntidien sofu bi o wanji wana na yere ba nyam ono ana yere ba wana na nyam ana ye o se amaje kwalane we maame ne teno wanya ne kunu won se de sete wa kwalane ma kwalane nyini fine no wa hwe ne ba no amfa ne ho anka ne bio no wa sere nyame awurade de ne boni ayeden thank you osofo so wa ka de farie ko yitugu because we dey anu odi hu me katra munhye abortion ba ma bia ba se condom o problem hey socks Thomas na ajekum kofo ne kwaku jare Lawrence omba ka tro se condom ye for protect you it's for protection but me ka tro se are killing human soul killing human soul why because of the sperms enum na nipa ewo enti se wo yitukune a
you destroy human soul. And what being so ye be, Menyame Genesis 38, verse 6 down to 10. Or see you done it, Tama. Judah ne Tama. So you da wali you be our friend Tama man abakan you da bakan ye obono fo awrade wa ya bone kase wa awrade anim enti makwamba awrade kum na you da catch the owner ko catch ona se konu ayere no fa ni kunafo so fo akwa bibi te se me nuanom ne mumienu ana maware what you say ana maye bone atie nyame na awrade akume ana ode papa na de me yere no ama kwadwo se kwadwo baya ene wunu ayere ne na wunya ma wunu na se anhye ana kwadwo wunu se so wo tan kura na ye be count to some mema what you say into one oba ne da na se ne hu besane na wayi nsuo na to agu na wurade kum no ene de mi nya da agene mo meshe socks na de me hu ne socks ya de share man ya nine ya de sa kwate socks no yesu so ne ebu nsuo gum yesu market be yesu sa abo guma ne ye se ne didi abo no Nihu, so not there. No, when your socks, you're the share, and then you're the so wrong place. Pa. Or 4 bad we are, no, you have to win Betty. A coladi coach, we are not coming before 3 days. No, you know, you could. Yes, of course, you're called. And so, you'll be there. Hano. Somebody, a branch of a shroud. A teacher for Munim Sukun Quada. SS, they were on a teacher for Omombe, you know. Yamunim Sukun Quada. One now, ya bossing. People, Nunya, or the flowers. 4 for no a teacher for the Bishubino. Yes, Master Muya, no throw office, no finger, or throw office, no finger. What do I got in the office? No, so we are no access one. No, daddy, I'm a map on. No more upon him, watch SS4. Nippon baby, oh, my chat. About Trabonte, now you call bank. You call bank me what the computer name, why, empty, you can say money transfer. Mobile money. Why, you want to me. No, sister, I want to me. I feel you know, family. So, the certificate to transfer, were qualified to do that. You may be very good. We're qualified to do that. What and so no better now. You're fun one, you're pushing, no. Now, sick pain in a papa. I know the all. What kind of crack? No, your problem. I drop a 4. I'm on 4 years. One more fun toss. One more fun by year. One more cocoa. Never 4. 93.7. Hey, what is it? Customs. But that's will be no fun. And to say, dear mamma, yawo ena akwala bia ya de me call hospital kwatwe moja kebe wo se nkwala ne bebiro kebe wo se nkwala ne bebire nya de American lotus ne ba yo ama nipa bebire hu se o ma baka anyo mo ma ama bi ne ona na yire awo ma be say last one woman ko bridge ba ya na oyi sa no onyo etengo hia okogwa akwala na half cash papa nso half car. That's what I be saying. The best and now I can't be fear now. I brought 4. And I want to tell somebody software cry. Tell some machine your man. I know a branch and yet, ya can you come on presenters. Presenters. And a young girl, and I know a damn no, or Shishma Manfu. So young girls need no could be Bonnet. Mamma Cassamway, infant chatto, was of be a decent. What's in the one catch one idea by I can see a decent 19. Palana, why you are good in that Tamuda? Why don't you send a man from the Awati? Revelation 2011. Obabo. Revelation 2011. Was it? I'm an man you saw any Timbu. I'm an man you know, Nippa Bia. What Bassas used to be a dear porno, Nidia Yunugu. I'm the sorry. You know, but sorry, my Yamia Buate. Was in the moon with Fitaco crew. And what Nas was also as he done when your baby Amao. The moon phone Ketua. I will for the Ketua. Ne Akasia. I did the Akasia. For sure. Okay. I will phone Ketua. Yakasia. Tinqualana, my you are Maguano. At the Muda woman in our Baba.
na ɔmo ba na ɔmo nyina abɛgyina wɔn nkyɛn wonim adekodeɛ te nyame bu sɛ ɔnsɛ ha ayɛ dan na mesoma sɛ kɔ wiase kɔdi sɔfo na wankɔ wenti na abɛkɔ gyemo sɛ onyame nyame busa maame hui bisa agata afei wadane mogya no ɔtan hɔ ne yɛka wano asim nti sɛ oyi nnipa bɛsɛ 10 ɛna gu yɛ ɔmo gya abɛnom ɔmo nyina ho fɔdie gu tiri so ɔmo nyina ho fɔdie egu tiri so na wawo kra akora wontimi nyene nkwa na obi die na abetim me kama wate be very careful wɔse me huna wofo de aban nketwa ne akɛse si wɔgyina nyanko pa ahemu anim na obi abia nwoma mbubu ɔmo nyina de aban atan nti me katraw nyɛ sɛ wayɛ boss nyame mu nkwala ata obebu ɔmo nyina atan kwala ya wo ne na wo wu ayi bebu na atan yes the reason why ti asɛm ne ye kwala ya wo ne ebia na obi bɔne na di kum no omia na no ko no gya no to no dalani o sɛ nyame busa no no yi ano ti asɛm ne ntem sraw abɔse ne jai twɔ fre ho confess your sins anaya na wasa wo ya nyatna enya na me bɔne bia pa mu ka bɔne makom nipa ma ya abortion ma ya say be very careful abrantie nyame do dare so ama yi say intasem adidi akyerɛw awurade nso mu no ɔmo ani da hɔ no ɔma wadwen sakra no hu firi saa de no mogya fodie ehu nipa wo be defo mogya ho ehu be very careful awurade hwehwɛ wo nkwagye enye gya wo be komu enti nne na wasa wo ye yankopɔn hwa ya graduation na menyo kese we nsu di nu amen ya graduation